Imana ibarira Mose iti bwira Abisirayeli yuko ngiye kubakura mu buja acunguza ukuboko kwanje kurambuye. Imana ibarira Mose iti bwira Abisirayeli yuko ngiye kubakura mu buja acunguza ukuboko kwanje kurambuye. Mose uko Imana yamutumye ariko Abisirayeli ntabwo batemeye kuko kwihebura bari bafise mu mitima yabo no kuko ubuja bari barimo bagahahazo. Mose abwira Abisirayeli uko Imana yamutumye ariko Abisirayeli ntabwo batemeye kuko kwihebura bari bafise mu mitima yabo no kuko ubuja bari barimo bagahahazo. Imana ibarira Mose iti bwira Abisirayeli yuko ngiye kubakura mu buja acunguza ukuboko kwanje kurambuye. Imana ibarira Mose iti bwira Abisirayeli yuko ngiye kubakura mu buja acunguza ukuboko kwanje kurambuye. Mose abwira Abisirayeli uko Imana yamutumye ariko Abisirayeli ntabwo batemeye kuko kwihebura bari bafise mu mitima yabo no kuko ubuja bari barimo bagahahazo. Mose abwira Abisirayeli uko Imana yamutumye ariko Abisirayeli ntabwo batemeye kuko kwihebura bari bafise mu mitima yabo no kuko ubuja bari barimo bagahahazo. aho bibagira ko Imana ari nyabushobozi. Abisirayeli bahanze amaso y'ibikomeye bariko bacamo kugeza aho bibagira ko Imana ari nyabushobozi yashobora kubakura mu buja bari kuja. Imero abarimo yaratumye batakaza ukwizera Imana yabo, bagwiza ukwiganyira, bagwiza ukwiyabura kugeza aho bibagira ko Imana ari nyabushobozi. Nshuti yacu ikawa uyu munsi niwizere Imana warwanira n'umukiza uhoraho atakimunanira. ibigaragaza ufite ibiguca intege. Niwizere Imana warwanira n'umukiza uhoraho atakimunanira. Reka guhanga amaso amagerageza ufise. Warwanira n'umukiza uhoraho atakimunanira. Reka guhanga
ntakinanira ntakinanira isumba byose iyo mana ntakinanira yo mw'Imana ntakinanira ntakinanira ishoboye byose iyo mana ntakinanira yo mw'Imana ntakinanira ntakinanira isumba byose iyo mana ntakinanira yo mw'Imana ntakinanira ntakinanira wowe ni wizeri yo mana yakuye Isirayeli muri Egiputa ikabajabutsa ibibazo byawe ubona twari bihambaye Imana yo irabishoboye wowe ni wizeri yo mana yakuye Isirayeli muri Egiputa ikabajabutsa ayo magerageza ubona ahambaye Imana yo izokujabutsa wowe ni wizeri yo mana yakuye Isirayeli muri Egiputa ikabajabutsa niwizera iyo mana amageragezwa n'ibibazo ufise Imana izobikujabutsa amen.